harkutok ni jorawan rubai hino hai malai fina hini phaipika faringke entrance M.A Entrance kokborok M.A Entrance buskango phai tongkhaba ke boroni bagi kaisa kisisa chikoncha class nainai laigrana okay hingke mo maybe kokborok M.A Entrance rnai rokni bagi tai B.Ed 4 rijak PGT GT Tet-I 1 2 boroni bagi omo very important ngai mano ge tet rnai rokni bagi no kari M.A Entrance rnai rokni bagi ngai to belai no nang mani ge omo book and author means bijab tai suinai rokni bum gamo arni bisingo kobangma phaijak tongo gamo जों tini kisa nainai leyana okay hingke angro 26 ta sike angke arni bisingo motamoti very common no ni mano hingke amoro phaijak ni mano okay hingke ang abono kisa tini norok bai nainai legena ni amono topic tui phaiga haita okay hingke amo Tripuri phonetic reader amo postpopai simen amo kaisa Central Institute of Indian Languages ani Mysore bini branch ba bini office arani bijab kaisa karijaka Tripuri phonetic reader ni 1972 bisio amo kokborok grammar haike swijak means or linguistic background by swijak hingke amo kaisa kokborok kokthaino research khlai karijak bijak hingke amo pushpapai amo to buni borok si hingke bo kokborok no tui kon halbung se Tripuri phonetic reader hingke amo waisale phaijak yang khaklai waisa phaika maybe 2016 no phaika haima tong kokborok M.A Entrance gabo जों nailena tabo amo very important genar amo pori lai haita je tabu ba taklai buskango M.A kokborok entrance rnai rokni bagi ni kokborok grammar amo bini te kaisa bini bijab जों kaini mano amo kokborok grammar pushpapai amo same to same amo 1976 bisio karjak ke kirata janakriti amo bo phaike mo thangnayo phaike haima tong amo Dr. Suniti Kumar Chatterjee kirata janakriti ke amo jing je kokborok sanai ba Tripurani boro rokno जों महाभारतनि jarao kirat desini sini jangke abono rogino kirata janakriti ni swijak ga jaga sini laibuma rok sini Tripurani sini je tongnai boroni history rokno tui kisa oro sini kokborok swijak tong sabo Dr. Suniti Kumar Chatterjee 1951 the origin and development of the Bengali language amo bo Suniti Kumar Chatterjee ni hingke morok bo very common haita amorok phayen haimato Bangla Bhasha Totrir Bhumika Suniti Kumar Chatterjee bini hingke linguistic survey of India the Sir George Abraham Grierson very important amo belai khen important amo phai haida language of Northeast India ke amo ke Sir George Abraham Grierson mo bini no Bhasha Tata Atindra Mojumdar studies in Sino-Tibetan languages mo thangnayo phaikena haima tong bijab sabuni amo phaike haima tong amke Dr. Satyendra Narayan Goswami phaike haima tong in introduction to descriptive linguistics H.A. Grierson phaya kon haima tong Bhasha Itivritto Dr. Sukumar Sen kokborok bhasha o sahitya kumut kundu sudri moro very important moro phaikena haima tong ke amo to phaijak no amo to thangnayo mo phaikena ba 2015 puila jefro M.A Entrance ma apro mo phaikena haima tong ba thangnai ro phaikena haima kokborok a promising travel language of Northeast India amo phaike angte kaisa mo haino soljak ikorote kaisa जों nubi mano kokborok language origin and development amo kintu norok amo confusion ta nangdi amo bo kokborok capital ingorke a promising travel language of Northeast India ingorke language origin and development amke Rupok Devnath by swijak amke Kumud Kundu Chaudhary by swijak ingke amo norok confusion ta nangdi kintu kaini no very common ke kokborok dhoni bichar amo Kumud Kundu Chaudhary by swijak
Okay, जोङो जागाव जों तेबनो tribal history of Eastern India okay Dalton element of the science language Tarapur wala amabo common to amon পরিলারি very common kokborok উচ্চ সন্ধানম শান্তিময় চক্রবর্তী অমব বেলাইনো কমন অমরক যতন নাংমানি হাইদাকে অবৈরগ্ন নরক মুখস্থ খাইনা কাকে বেলাইনো হামনাय तांके नरक पिलांचिम परिफे के बिजाब रनि बुमुं साइमियांनाय के जे माने के बेलै काहाम के अमरक जों टेट रफ्रु ताइ kokborok M.A Entrance रफ्रु अमरक न नों बेलाइनो सिनिना नांनाय मा बेलाइनो मुइतु मारना नांनाय हाइते kokborok कोनि सिनिम के अमो kokborok बासार बंश परिचय हेने बांग्ला बाइखे के अमो खरं काइने आबो बांग्ला बाइबो बनो नरेश चंद्र देबबर्मा सार बनो सुयो के अमो kokborok बाइबो बनो सुयो हाइते kokborok बासार साहित्य क्रम विकास बिनि के अमो बो बेलाइ कमन बो फाइफाय kokborok लुको kokborok बाइ अमो बो फाइके हाइ थांनाय अमो फाइके अमो अ जगा 2010 रजाक मेबी अमो 2010 नाया हाइमा दङ मेबी बुलुं खना रं खना 2007 हाइजिमा दङ अमो अर हाइके रजाक आं वाइसा पगै हाइके रजाक माने गएर 2007 हाइमा दङ अबन इयार हाइता गम रविन्द्र किशोर सारबाय सैजाक kokborok लुको kokborok अमो बेलाइनो कमन अमो फाइके थांनाय 22 फाइके हाइमा दङ very common हाइता and anthology of kokborok poems अमनो चापका बिनय देबबर्मा अमरकबो बेलाइनो कमन हाइता अमरक जत अर गमो तो फाइजाक अमो थांनाय फाइके आइकिउबो फाइके हाइमा दङ 2016 फाइके हाइमा दङ कन्सियस kokborok इंग्लिश बेंगली डिक्शनारी अमरो very common हाइता बिनय देबबर्मा अमो थांनाय फाइके हाइता अर जे बिजाब र माने अमरक बेलाइनो कमन अमरक नरक कामके परिलाइदि हाइके नरर 1-2टा अरनि फाइमानु जेसेकेफानो फाइनाय हाइता के अमनरक सुरंलाइदि कामके के जों ओके आम 22 नि वो बा फर फाइका बगै दंखा 22 नि फाइफना खाना किन्तु 23 ले जों इकर नगै मानखा इको जगाव जों 27 नम्बर 23 तो वाइनिंग का आम पुइला शिपनिंग ना पुइला शिपनि क्वेश्चन नंग नाहि मा दंखा इनके अर पुइला शिपनि क्वेश्चन जों नगै मानखा 27 नम्बर जों थांनाय 23 तो दुइटा एग्जाम का पुइला बाक्सा मारियां सेकेन्ड मारखा इनके को मिलि जानाय के फाइका किराता जनकृति इनके जों थासिनाय पेका सुनीति कुमार चटर्जी इको ए नि हिंके बिनि आंसर बबंनाय बी इको 2 नम्बर सुनीति कुमार चटर्जी इनके ए नि 2 नम्बर इनके कर 2 नम्बर 2/3 जेबो कैसा नि दं ते कैसा kokborok language origin and development gang jodi di man ka ge di ni answer upok deba 3 di ni answer 3 ngai ko okai ni man thage chai thaga ngai jodi taisa naina ge studies of Sino-Tibetan language ngai abo hongkang ke b naman ek naman Chattendranath Goswami element of science of language ngai among ke iko tarapur wala irech JS tarapur wala ngabong naita okay जों थासिं नाइमेन बिसिङाव अ चाइटा थांनाय फाइगा very common के जों ताव नायखागा नंमान इको element of science and of language म फाइजाक ओके इको फाइजाक kokborok language origin and development of फाइजाक के जों पुइला किराता जनकृति अमरक फाइजाक studies in Sino-Tibetan languages म फाइथांगा के डॉक्टर चंद्रनारायण गोस्वामी इनके अर जों जे बिजाब नि मुं ते सुइनाय नि मुं रमानि अमरक बेलाइ न कमन इनके जों अर जदि 15 नि क्वेश्चन नायखा 2015 M.A Entrance नि अर नि नायखा के जों नगैमा न अर नि बो काइसा काइनिले फाइगा नि खाकाओ गेको जों थाजिं ग्रेयारसन बिनि बिजाब लिंगुइस्ट सार्भे इंडिया kokborok नि मुं भाइके सैगामोन बके त्रिपुरा के जदि आरो बिजाब परीक्षा आरो जों अमरक दं हाइता बरा त्रिपुरा हाने जिनि kokborok नि बुं त्रिपुरा हाने सुयो हाइता के जों बयनि बुं रतो खांके इनको अरो फाइगा studies in Sino-Tibetan language बिजाब साबो सैगानि फाइ इनके इको S.N. Goswami हिनि छ के Chattendranath Goswami गरके संख्या बायदि रिका हाइता माने शॉर्टकट बायदि का S.N. Goswami इनके kokborok a promising tribal language of Northeast India बिजान साबसिनके कुमुर कुनु चौधरी जों थासिं जे नायलायमानि बर' नायलाय इकर इनके आंनर कन्फ्यूज ता नांनि सामानि इकर
kokborok a promising travel language of Northeast India mokhe kumur kundu chudri kokborok same spelling gorke language origin and development amoke rupok depnat inke omo phaija kaini no phaika haita inke amoro belai no norok bagi common haita omo 50 no duita phaika inke seng teisho to nui mankha teisho boi ko mahike phaika inke abono je orbo gaibse to 26 ta se tongmani inke abon karibote alga boy rok ni bumung tongnai jemon short story ni bumung rhyme ni bumung rok boy ni bumung rok bo tongnai inke aboro ang next ro video slam ka angke sanamana angke omo norok porina laidi orni je tongkri omoro very common omoro man khanga ke nang motamoti silai telangi guli pas hoita telang jakhai nai haita silai telang hon guli kring ni na silai ni mungsa morok mok tongla ge omoro no nang jodi mani thanga ke ni tesa advance nai hai ma tong haita je taklai M.A Entrance nai rong nei Tet-I 2 plus PGT nai rong GTU to kokborok kri PGT nai rong bagi very important hai ma tong inke amoro norok mukosto porina laidi je angoro romani amoro belai nangana haima tong okay tinini bagi asik rong sithon haima tong horbongi tong ha okay naro video ro nai jaja khanga like comment share khanai ro ta pok dita okay jasana horka